Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli minhum ajma'in wal malaikatul muqarrabin wa tabi'in min ila yaumiddin syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila hadratin nabiyyi Sulaiman abdi Dawud alaihi salam wa ila hadrati Sa'asib bin Barkhaya nafa'ana Allah bi ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin min sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhum wa ila arwahil arba'atil aimmatil mujtahidin wa muqalladin fid din wal ulamil amilin wal fuqaha wal muhaddisin wa qur'an fasir wa sadati sufiyatul muhaqqiqin khususan li hadrati Imam Syafi'i wa Imam Maliki wa Imam Hanafi wa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum wa ila arwahi sadatina limala wa syubakatal baqi wa matil mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila hadrati Sultanul Auliya wa Qudwatil Asfiya'i Sayyidi Syekh Abdul Qadiril Jailani Qaddasahu Sirwal Aziz bin Sayyid bin Sayyid Abi Saleh Musa Janki Dawusti bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Yahya Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Dawud bin Sayyid Musa Sani bin Sayyid Abdullah Sani bin Sayyid Musa Jun bin Sayyid Abdullah Mahdi bin Sayyid Hasan Musana bin Sayyidina Hasan Sifti Sibdi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Sayyidatina Fatimah Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila hadrati jami'al tariqil qadiriyah wa naqsabaniyah khususan li hadrati sultan auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasahu Sirwal Aziz an Sayyidi Sabi Said Al-Mubarak bin Ali Al-Mahzumi an Sayyidi Sabi Hasan bin Abi Yusuf Al-Qurusyi Al-Hakari an Sayyidi Syekh Abil Faraj At-Turtusi an Sayyidi Syekh Abdul Wahid At-Tamimi an Sayyidi Syekh Abi Bakrin Dilfi bin
Jahdari Sibli an Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi an Sayyidi Syekh Syri Syakoti an Sayyidi Syekh Mahmud Marbun Kharhi an Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Ridha an Sayyidi Syekh Musa Al-Qadhim an Sayyidi Syekh Jafar Shadiq an Sayyidi Syekh Muhammad Al-Baqir an Sayyidi Syekh Zainal Abidin an Sayyidina Husain Asyahid binti bin Sayyidatina Fatimah Azharul Batul an Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah an Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an malaikat Jibril alaihi salam anillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin wa ila hadrati jamil auliya wal ulama wa jam'alifin khususan sahibul ma'alif al-Bajuri Sayyid Ibrahim al-Bajuri wa silsilati biadil kitab rahimahullah ta'ala wa nafani wa nafana bi ulumihim wa ila hadrati khususan sahabat hadil kitab Pangerasan Maki Haji Syirajuddin bin Mama Haji Dasuki wa khususan apa Abdurrahman bin Mama Utsman khususan Mahajaja Muhammad Hamali bin Mama Syamsuri khususan Muhammad bin Yamin Arifin bin Ajahar Arifin khususan Haji Tobuas Abbas bin Arsudin khususan rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim nas'alukal karamah wal barakah wal ijazah fid din dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila arwahi abaina wa mahatina wa azwajina wa auladina wa auladatina wa jadadina wa jadatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa jami' qarabaina wa hibaina wa jamna quna alaina wa jamandana bi khair ususon mangga bok bilih bade ngintunan sepuh atanapi kulawargi nu sanesna khususon Abi Haji Waryadi bin Fahmi wa Umi Hajah Jumana binti Aki Jajan wa khususon jamaah halingawas Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa aqim rizqahum wa siman khalahum Allahumma ajma' baini wa bainahum li hayati dinika innaka la tukhliful mi'ad Allahumma la yunli qulubahum kama la yantal hadid li sayyidina Daud alaihi salam wa ila hadrati jami'al qaryah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma ajma' baini wa bainahum li hayati dinika innaka la tukhliful mi'ad wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad Allahu samad lam yalid yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين.